मथुरा नगरी को जीवी ना बापा तू एमती कह ना बापा तू एमती कह ना तू मथुरा कह ना समाजर जरूरी बैठकରେ এই প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে बापा तू एमती कह ना रे बापा ସଂଶୟ ଆଦେଶ କରିଥିବା चारि तू मथुरा नगरी को जीवा हट करना रे बापा एमती कहना तू चली बंचुबी केमिति चारि दिन मो चारि जुग सदृश क्षणे न देखिले मो पहुंची पारे ना तू जिते धेनु चरैवा जाऊ गण को तो फिर बाबा को चाही रही थाए माँ तेणु तू एमती कहना रे बापा तू जानी था से मथुरा नगरी रे केते हाथी घोड़ा पिशाच पिशाचुनी राक्षस केते कौन थे कारे कौन हो तू पुणी छाई देखिली डरी जाऊ कहचु मथुरा नगरी ना बापा ना तू एमती कहना देखी तो नीच छाई की छानिया हो
महाराज तुम्हें फेरी जाओ से मधुपुर को हे रंगराजा हे रंगराणी धैर्य धरन्तु आप जड़मणि आपणଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳୁନାହିଁ ମୋର ହେଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ପାଳନ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତୁମରି କୋଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ কুমার এই দেখো গোপপুরার দৃশ্য এই দেখো এই গোপাল জীবনী ভারত তার এই দেখো শ্রী গোবর্ধনকু ভালো ভালো পশু বস্যাକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁନାହିଁ ଏହିପରି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କିପରି ଛାଡ଼ିବି ମୋମେନି କୁମାର ତେଣୁ এখন ସକାଳର ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ଖାଲି ରଥ କାନି ସେ ମଧୁରା ନଗର हे अक्रूर हीरा नीला मोती माणिक्य ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ନେଇଯାଅ କରୁଛି ବିନତି हे अक्रूर ମୋର ହୃଦୟ ସଂଖାଳୀ ନୟନ ପିତୁରା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି ନିବେଦନ କରୁଛି हे ଅକ୍रूର ଫେରିଯାଅ ଏଇ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ଫେରିଯାଅ हे ଅକ୍रूର ମଥୁରାରେ 4 ଦିନ ରହିଲେ ଫେରିଲେ ରାମ ଗଙ୍ଗରାଣୀ ହେ ଯେ ଥିଲେ जीवधान मन मारी नेत्र दुखी संखारी राजा आज्ञा घड़ी आसी नहीं जीवा कृष्ण बलराम धनुଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ତୁମରି କୋଳକୁ ଚିନ୍ତା କର Thank you.
ছেলে করিয়াছে দুষ্ট করিস না ছিল সমগ্র ঘটনা করিবে বাধস্য তুই কর্তব্য বিভ্রম কেবল কেবল মায়ের কর্তব্য পালন করিয়াছি বলি না না তবে মা নহ যদি মা মরে মা হেই থাকতো দশ মাস গর্ভধারণ করে যে বেদন ভোগী থাকতো তাহলে এদিকে ছেড়ে মধ্যে করে না তবে নিশ্চয় তবে কপটি তবে নিষ্ঠুর এখন পর্যন্ত মারিয়া পাই তোমারই হস্তরে অপূর্ব শোভারে হরি কৃষ্ণ বিকরে কান্তি তুমি জানি রে বাবা জল বিনা যে বড়ি মন্ত্র বলছি পারে না এই ঘর বিপদ সমস্ত জীবন কেন ফেরি যাও আগে কেন ফেরি যাও আসলে হচ্ছে এই কর্তব্য করছি পালন কেউ কর্তব্য করছ পূর্ণ কর্তব্য করছ নাম তোমরা পুরো কিন্তু কর্তব্য করতে পুরো না যে সময় রানী পূর্ণ কর্তব্য করছে সহজর হই সহজর থাকিলে ঘুরাবি রাজ করেছ মনে বলাও না যাও
यशोमती राणी क्षण गले खाली आम हो जाऊ अंध मुझे मन बड़ाओना एत हजात हो ना धन हजात हो ना आम सैन्य तू तो बड़ बयस बड़ चतुर भी बड़ बड़े भी बड़ सुधा टे बुझे चेष्टा कर से कथा जमा मान नहीं रे तू टे बुझ बुझे से बुझे से अक्रूर से कंसा जहाँ कले पछे करू हेले मो पुत्र दी जन मो सांगरे था मो पासरे था बापा तो टिके बुझो ना कानू संगे सब बड़े समस्त बुझला अंतिका भीतर कथा कहीं बुझना अरे बापा तू चली गले मु बंचीबी केमिति रे बापा मु बंचीबी केमिति चारि दिन चारि जुग सदृश चारि जुग बापा तू मथुरा नगरी को जीवाप मन बड़ाना रे बापा मन बड़ाना वो मथुरा को धन्यवाद रखिएगी माँ धन यात्रा नए धन से कपट यात्रा कंस कपट कर यात्रा प्रेरण करम सहर प्रेरण कर छुराघात करुच्ची प्रबोधन निश्चय बुझे माथा जो तुम एमती कौन रे बापा अरे बाबू श्याम घन छाड़ी पारे मो पुत्र गपपुरा लुहरे भरीगलानी समस्त गोपाल गोपाल मैंने कांदुंट मो पुत्र तुम छाड़ी मो पुत्र समस्त हृदय
ফেরে যাও শ্রীমতী গঙ্গাধর। वात्सल्य ममत ब्रजदंड विधाता
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଶେଷରେ କଣ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଲା? ନେଇଯାଅ ମୋର ଯାହା ଅଛି ଅଳଙ୍କାର, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି। ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ପାଖରୁ ଯାହା ଅଛି ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ଗୋପପୁର ବାସୀ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ନିର୍ଦୟୀ କାହିଁକି? ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି? କାହିଁକି ଯମୁନା ନଦୀର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଆଜି ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କଷ୍ଟରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଇ ଗୋପପୁର ନାରୀମାନେ ନିସ୍ତବ୍ଧ? କଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନ? ସନ୍ତାନ ଯଦି ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏଇ ମାର ବେଦନାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ? କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ? କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ? ଯଶୋଦେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନ ରହୁନାହିଁ। ଏଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଖି ଆଜି ରହୁଛି ଅସ୍ଥିର। ଅହଙ୍କାର ହଉଥିବ ବୋଧେ ଏଇ ଗୋପପୁର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁର ବାସୀ ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଘରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ଏଇ ମାର ବେଦନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ଯଦି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ଏମିତି ମାଠୁ ଦୂର ଯଶୋଦା କହିବି ପୁତ୍ର ବଦଳରେ ଗୋପପୁର ବାସୀ କୌଣସି ପୁତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜା କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଲଜ୍ଜା କେମିତି କରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବାପକୁ ପ୍ରବୋଧନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପିତା এই କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର କରୁଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଭୁ। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଯାଏ ଯେଉଁ ବେଦନା ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣ ପିତା ହେଲେ କଣ ବୁଝିପାରିବେ? କୌଣସି ପିତା ହେଲେ ଏଇ ମାର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ? ସେଇ ଅପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଧାତା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗନରେ ପାଇଥିଲି। ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ଶିଶୁକୁ ମୋର କାଠକୁ ପାଇଥିଲି। କଣ ହେଲା? ଦୈବୀ ମନ୍ତ୍ର ସାହା ହେଲା ନାହିଁ ଏଇ ମାର। ଦୈବୀ ମନ୍ତ୍ର ସାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଧରିବି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଧରିବି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଧରିବି? ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। মা তবে চিন্তা করনি মা, আমরা 4 দিন পরে ফেরি আসিবু। মেলানি দিও। চারিদিন পরে ফেরি আসবো। মেলানি দেবী ସହାନତି ଲୋଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦୁଆରକୁ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ। ଜୋଡ଼ା ପାଇ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବୁଅଛି। ହେଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଶୋଦା ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହି
ପୁଣି ତୁମରି ପୁତ୍ର ଦେହ ପଳେଇ ଆସିବେ ତୁମରି କୋଳକୁ। ତୁମେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। এই মার হৃদয়ে কଣ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ এই ମା ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଜାଣିଛୁ ନା? ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ସବୁ ଛଳନା ଚାଲିଛି? କଂସକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଛଳନା କରି କରିଛି କପଟ ଯାତ୍ରା। ହେ ଯଶୋଦୀ, ସତ୍ୟ 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 ଥିବାର ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ନାହିଁ। ମୋରି ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର କୌଣସି ଥିଲେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେହ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ନା ପ୍ରଭୁ। ହେ ଯଶୋଦୀ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁବେଳେ ଜଗିଥିବେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଇ ପରି। ମୋର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର କୌଣସି ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ଯଦି ତୋର ଏହି ଆଦେଶ Yeah.
ତୁମ ପୁତୁନା ବିଧିର ବିଧାନ ସେ କରିବାନ ହେ ଗୋପପୁରବାସୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ମୋ ତୁମର କାଣ୍ଡକୁ ରଖି ପାରିନାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଅଭିଶାପ ଦେବ ହେ ଗୋପପୁରବାସୀ ହେ ଗୋପପୁରବାସୀ महाराज आपण बुझे